Dobro jutro, poštovanje, pozdrav za sve. Evo mene malo šljego do Kotora, to je spuštio se do Kotora. Ni manje ni više nego na Pomorski fakultet. Nemojte misliti, nisam došao da upišem fakultet, nego sam došao da produžim neki papir. O čemu se radi, evo ukratko ću objasniti. Moja firma traži jednu obuku koju sam prošao 2014. Znači ovdje sam u Kotor polagao, to jest prošao obuku Engine Room Resource Management ili upravljanje mašinskim resursima na brod. Prošao sam 2014. i to je Unlimited i sad pošto piše maj 2014. moja kompanija traži da to nije starije više od 5 godina taj datum i sad ja to moram da obnovim. Sad sam zvao, znači prije prošle sedmice sam zvao, zakazao, imam neki mini test. Ja evo koji sam 11 godina na more lovim, ali nema veze, to je znači takav je protokol da to ispoštujemo. Nalazimo se Kotor, Dobrota, tu je Pomorski fakultet, Fakultet za pomorstvo Kotor. Tu sam znači tu obuku završio, sad moram da je obnovim, to traje možda nekih pola sata. Dobit ću nov certifikat sa današnjim datumom i onda ću to da pošaljem firmi, svejedno će to moja firma da refundira. Danas je lijep dan, gužve prelijepe u Kotor, malo manje nego lani, iako su napravili podzemni prolaz, iako su stavili semafore i dalje su enormne gužve. Evo danas je oktobar, sunčano je vrijeme, 2 kruzera imamo u Kotor. Ništa, onda vidimo se tu sa fakulteta. Ostanite sa mnom, danas je baš prelijep dan, gledajte i uživajte u prizorima. Tamo ću posta pa ću te znat ako te vodi. Ja ovako, vidi, to mojo. Idem po te znat tamo. Ovom prilikom želim da pozdravim kolegu Boška koji mi je rekao, on je bio na dry cargo, balkovi kontejnere, pa je prešao na kruzere. Sad kad vidim ove kruzere, šetim se njega, on je trenutno na brod. Tamo neđe, ja mislim da je u Las Palmas. Pozdrav za Boška. Boško, drž se mrki, vuče. Znači, ja ga pitao, uvijek me je zanimalo kako je na te kruzere, jer sam imao masu kolegima koji plove tamo, masu imam onih koji su probali. Pa zatim kažu, mnogi su mi rekli, od te koje ja poznajem koji su probali, vratili se, da im ne odgovara takav sistem života. Boško je drugačije odgovorio, evo on drugi ugovor melje na kruzere, kaže, evo da vam dočaram kako izgleda to. Ja ga pitao kako ti je na kruzere, on kaže, kad bi morao da se vratim nazad na dry cargo, pocijepo bi, kaže, matrikulu i brevet. Eto, nemam što više ti kažem, ja rekao, više ova jedna rečenica kaže, nego sve ostalo da mi opisuješ kako je, ali kad on dođe normalno, pravit ćemo i podcaste sa njim, to je u planu. On je third engineer ili drugi makine, naš drugi. Pa ćemo da vidimo kako će biti. To je to, ajmo sad mi, evo mi smo ovdje pred fakultet. Skoro smo došli, evo ga tu ovaj lajbot. Vidite. Tu smo pred fakultet, idemo tu unutra, neću snimati unutra, snimit ću kasnije izlazak iz fakulteta i jednu malu kratku izjavu, pa uživajte.
gledalci, moram sat vremena ovdje da budem u učionicu, da odradim taj neki test i malo da porazgovaram sa tim predavačem i onda ću da dobijem taj certifikat obnovljeni. To je to, čujemo se kasnije. Po završetku, pozdrav sa Pomorskog fakulteta Kotor, također pozdrav za sve studente koji pohađaju i buduće kolege. Pa se gledamo. Eto, poštovani gledalci, završio sam sat i po vremena razgovora sa kolegom, upraviteljem koji je aktivan pomorac, tu predaje na Pomorski fakultet. Prijatnog razgovora, obnovljen je certifikat, sad mogu da idem kući, nazad za Podgoricu. I to je to. Ono što bih preporučio, jedna poruka svim studentima koji studiraju ovdje, znači pozdrav za sve studente prvo da kažem. Vi znate moje mišljenje o fakultetima i o visokim školama koje ja sam na svom kanalu govorio. Znači ja to ne podržavam, ne praktikujem da se ide u školu. Moje mišljenje za sve ovdje studente koji idu u školu da idu da rade nešto praktično u svoje slobodno vrijeme, pogotovo kod nekog mehaničara ili brodomehaničara, pošto ovdje trenutno mi nemamo više brodogradilište, možda imamo tamo za jahte, ja nisam ni išao u Bijelu da vidim šta se sad tamo radi, ali sam čuo da je to sada remont jahti. Moja topla preporuka je da idu da rade oko mehanike nešto da bi naučili još bolje materiju. Tu ovdje na fakultete vidio sam imaju dobre simulatore. Koliko to može pomoći ja ne znam, ali u razgovoru s ovim kolegama upraviteljima kažu da, koji predavaju tu na fakultet, kažu da pomaže dosta. Ja smatram da pomaže također, jer prije nije bilo simulatora, nego je bila ona suvoparna teorija. Znači oni se polako updateuju sa sistemima. Hoću da kažem još da pomorci koji idu na brod moraju da paze da shvate brod ozbiljno. Brod nije mjesto za zezanciju, niti za igru, ni za šalu. To nije, što je govorio moj trener, li la, dobrovoljno vatrogasno društvo, pa smo se skupili pa da gasimo požar, nego brod zahtjeva preciznost, odgovornost, struku, znanje, požrtvovnost i savjesnost, kao što smo kazali na mom kanalu. Znači odgovoran strojar je i savjestan strojar, dostojan svoga zvanja. Ono što radite morate da radite da biste zaštitili sebe i ljude oko sebe, jer radite sa opasnim stvarima gdje možete u svakom momentu da izgubite život u sekundi, vi i ljudi oko vas. U tome je jako bitno. Pogotovo je bitno kad dođu i mladi studenti kod nas na brod. Nažalost, ja mogu da kažem iz svog iskustva da dolaze sa jako tankim znanjem. Ja sam u svojoj karijeri imao par studenata baš iz ovog fakulteta iza mene što tu stoji, samo su znali da kažu good morning i to je sve. Znači bukvalno ne. Ja ih pitam kako si ti taj fakultet završio, kad je to tako, oni kažu to je samo, brate mili, prepisivanje. Da li je to istina ili nije, ostavljam njime na savjest. Kao i vama, da li ćete da učite fakultet ili nećete, također, znači slobodna volja, izbor slobodne volje. Svi radite, zapamtite, dragi gledalci, ovo, mnogi će da osuđuju ove stvari što ja pričam. Na dobre, na loše komentare će komentari biti upaljeni. Sve što radite, radite prvo sebi, pa onda ljudima oko vas. To je neka moja poruka, tako da preuzmite odgovornost. Odgovornost je ključ, kao za strojarstvo i za brod generalno, da budete dobar oficir, da li na palubu, da li u makinu, tako i za svaku stvar u život. Ako želite da izradite dobro tijelo, ako želite da nešto odradite da valja, morate da preuzmete odgovornost. Odgovornost, ja bih rekao, ključ u samome. Tako da ljudi koji idu ovdje na fakultete, preuzmite odgovornost, morate da imate, znači, preznanje. Nemojte da dolazite na brod bez preznanja, jer pravite samo sebi posao teže i ljudima oko vas. Meni kad dođe kadet koji ne zna osnovne stvari, meni odmah, znači, ja prvi izgubim volju da ga učim. I odmah mu, znači, cijenim znanje da je, kako bih kazao, da nije došao spreman na brod. A dođu pored toga sa gamerskim laptopovima, sa hard diskovima, sa, znate kakvim asesorima dođu na brod. Vi biste pomislili ovaj čovjek je došao na ljetovanje. Znači traže da se izlazi u svaki porat. Ja ovo pričam na globalnom nivou, ne kažem samo da naši kadeti odavde dolaze, nego na i stranci i naši. Tako da je to žalosno. Prvo treba da se naoružate znanjem, jer mi kao oficiri prenosimo znanje ljudima i to je jako ključ
ključ svega, jer treba da prenesemo pravo znanje, a ne da prenesemo nešto, ne da je Bože krivo, i onda naopako nekoga naučite, onda taj neko uči druge naopako i onda je to lanac naopakih kvazi strojarstva i kvazi učenja. Pozdrav iz Kotora sunčanog, kraj oktobra mjeseca, ali kao da je ljeto. Evo, pogledajte, znači Pomorski fakultet za mene, jedan kruzer, drugi kruzer. Pozdrav i pozdrav za sve Kotorane također i Rišnjane, moje Rišnjane što tamo, doći ću drugom prilikom u Risan, pa se gledamo. Svako dobro, hvala što pratite rad kanala. Ako niste se pretplatili, molim vas pretplatite se, zapratite rad kanala, lajkujte, šerujte kanal, svakome kome treba podijelite, kliknite to zvonce za sljedeće notifikacije. Pozdrav iz sunčanog Kotora, pozdravlje.